baraka sinifu fo kwantempon so ankra eba atrasa wowura bia we yakuani obakwa akopie na muso na omaya so mo harmo trasa wo su se nipa bonfo bi ene kum oni akro afiso na rawusem bia si akoda ba ya wanya mfinhia no enum nipa binum adi ne tetanjeta akokuna koto na twene ama sese abusua pata omani a empata yefra ne de ani atre adwura na adwura ewo asante amantamu ni nyina anese aposifo susu sen opani bia wono oye ntakramoa wanya amfie bebese aduwotwe 80 years omo akwakoku no ni nyina anese omukowia na akokọ ena omo ye saade no ayebe konfifi mantamu na anuafo miense bi so akoto ahya akoda ba yi a wanya mfinhia no makomaku du nan so ne akoda na kwakoda asem na kopia hemfie ama nananom kire se eyamusuo kase pa ena wo mo aye no yefra no ne de ani atre ayebrekum ne mpotamo enkra efriwa no eba atre se enam asase hunti awura bi akumono ankasa ne nua na adaso na rawusem biasie owura bi a wode na nantwie akwa adidie nipa bonfo bi enso akwa akotete no ewo afuom hono mo akokoto hye no so akuni ya wo mwie yi a wo matwane ti ade afiri so ensam no do so kakra bi ne apane ho de amamo moni antra se ade beba na wi epam na abusuafo ye ka mo sen last hour si anka nkyra mo se so office de adu djuma ho ana wasa oba ne dia no na efo entimu a enei munya ba bi emfa mie bi mo akache ahodo sa ye adwuma sa bi ye dwa bi na wudie no wela seven country say oba bibia dade ade mawo wo pe bi abie banga na na afa wo pe bi abie aya sabia hospital hodo no mesrem ade ho ana wasamokro sa ya bibiduro die sa ya brofo die bi ko hoye obema bi eno da nchan so pe bi abie school ana eno so obema bi enwanyuma kwa wodo ni nyina wela so no ma na wasamokro no no be hye no atuatua ne kakra sa na ne ama atimi akoyi ade amawo de cham so me 5 form pe na wonsa ebe kano oko airport na ba to no na ho no na wela star we se wo monfra no e wo sa ma we se so namni edwa 020 8121570 020-812-1570. Yeah, the very time of champa ba man kwadana papa panya gurabatanum wedi nkwadane nsamua vitamin champo de akoda bia no bia eboano mane nyini mu ayi kama esasa calcium won potassium and vitamin B6 omega 3 6 and fatty acid so ahyemu ma enti eboan kwadana sanso bie wo madwerim emomu no mpemu ayeden pa ye ma hodro nan ye regular so yamako champ choco champ banana and vitamin champo no ankasa enso ho enti ko adwama so ba bia na obisa wonsa ebeka bi goyo nie ena sankafo ya kanfo dia mamo goyo de ya fango ni yatete so na yesanso ye papa ya so hwe ni agye de ne ehunu se goyo de no eyedi twam ene de sadia bebom kra ye super SP 95 ene diesel SP asankafo mu ntumreke mu kopa bi ntona mo ka woness wo mu anyimu ni wokokonongo boankra aguhwediem ene miamia hodo bi ekaka ho a wonsa ebeka bi ya frame nana kwasi wusu echang menimenu ba papa bi akosua ejewa akode ya ne yedi nsem ebrem afensam no ne nkyerɛkyerɛmu enie Asem Beba Dabi asam na nyaba na asam nyaba se na kan na yebeka anyase kan na yedi twam na yemohweni afiani ankyerɛ aya baraka sefufuo na ɛhɔ ana aba betodwa ase omade hye da sɔre ye Omako akopie eye emu bi so na emu na omukopie so no amanfo ni mu ne dada ewo eye embatem honum edi omode fra no eye simple awinatia na wanya bebe se emfie aduanan emienu wo ye koko okuani na omususu sei eye nipa bonfo bi ene kodi sa anyambra nsem no na asem esi ye no eka ho bi ema ye nsentreni kwame ageni mbuate na nakokoto obowra ho ene okodiri ye no ensem omukan ye pa na tase enya asam getua ebinum kra akire se enra akwamukafo bi eba empatem honum wo mebetimi asusu se ebi ebetimi abase omo no mbedi sa anyambra nsem no ebinum so kra akire se omo susu se enipa bonfo bi ye nipa yo mo ho ahie eno mbedi sa anyambra nsem no ye nsentreni kwame ageni mbuate bo no homaden a wani abusuafo de bi atwetwe enkomo afa ye simple awinatia ni wo ya wo no Pacho ye na shefi pam ewo ye honom na lefo ha se no sai security e o barakasi etuni a osore ahomache be no nan ni mu a wo ko barakasi kwa no so a no wo ko ni enim
the entire time moving the it may do I say ever try I say because we will be a Mojano one a move a bit of car a bit of say if I believe in Elkins because almost say everyone are going for the sea quite so I think it may be that they are from say can't so I try to whenever they in I might have been on pen and want them cry in an answer the big castle money that day. I am not saying and when you may say now what's about Cassie and I thought you may fear never hide our way home when almost I will cry or how more fun if you are not better see what I come up to me message so which means the clear dinner or the chair yeah na 42 years na 22 so instead I years na the friend sample arena after so it can no na me work down and I feel so by no na idea channel pay na say look me between ko who se police for you me say something is and more no friend say na ewa na buy na ya minya tinya e to no me so say ya ko say ya ka me me o buy what unya na body no e pa chare me who na ne chibem to say who no na say me feeling no na me na no na say me ga issue no up e ta na me who say na we who ya na me who diri me so I no I don't know a sister to me. Some company to more. This is, I mean, if I ever told know what the why the Mojan the whole money, the what you mean when you say I two, I come, I had your name, who say how much with them. Don't I know not mean I was for the 2 Monkai, I was a phobia. One more can be a dear simple Avinatia, Nehu now call Facebook no swa 102.9 Uber simple Avinatia. Just a post for a post for no honor. A tier phone call yen Facebook and now YouTube neso. Nashe Utek 102.9 FM. Omu born ni paneto kwaho. Ena osha. Ebra post for ba ye no de Robert tuntum be se ho no mo tam na to so no wasene nipadua na sene yes so wo hwa ewia se nipa nsehwe na wonim ade ba ku bi ye mareho e wo sa video we ho me pam cha mo a mo wo ye Facebook ne so no sa video we ya ye wan kasa hwe na kan de uhunu se eye wrong e wo ho wo de comment video bi eda ye Facebook ne so video bi eda ye YouTube ne so me nka de ya me ma reho no ya bi me nka me pese obeka okay wo me nka ade bi ya ma reho pa e wo sa video ya eda so sei ya police for na ba enipa betwa ho ahia ye de rubber se form aprosi for ahye won mu uniform etuo sensen won ho bag sensen won ho police panyini ba ku begina rubber ne so eno omu pagya body ne koto rubber ne so wa wo hwesa video yi what do you see wrong with sa video we here koso yi me nka hwe bio mu obi anso nka hwe say ye be wia ye be send the video we ato ya analysis but yenyanka ye no wa wo hwe ye no what is wrong with this video ya wushi there is something wrong with this video I'll tell you. So what is wrong with the video wo wo hwe we in Facebook near YouTube no good I was for the see here e wo barakase fufuo kwan no so no e na motie emu asem no ara wosam ye bia si e wo fenso asante mantem ye akoda ba ya wanya finhia no enum Benedicta Adepa ani ne din na hwemu kire se ene wo manfo no makwakoto na muso se dan kwanche ba bi kura ahyase epro na ebusua no kire mu se na wotwe ne pepepe e na akoda no ba maamo so ba bagiska no de akwakoto aduane na akware mpempi no ota akọ na ho ekotena wodi agora edura no mira na wabesene akofie
enti wabra wor kwa kwaji sika from amu okra won madwuna nkoso kra se ba bia wokɔ no ehotoro eni se nipa bofuo bia kwa kwachi akoda na kunu yaya yewi akira wo mokɔ akoda na mu no ade ato ba bia nka won mo ekwa akosie enai dansini a wode na ni kwatwa wisi ade ho santemu ekɔhu bie DJ Accelerator Down wato yankra wabra na nyansa podwumadie ekoso moma yentie bi enura bra eni da na awotwe ana abaya sukono ma na wokan okonfinhia num nya ne ntiese ebra na abono nan ene fa na wagi sika so wakwa akope bibia abedi akora no so na eton banche ewo sa empatem wa nti so piesa wotimi koda na no na sere nyimre wo ba fia na na eba na wone na banchi wagi sika o ma ene de na kire so ma amini nim se okọ nana no ho eni se koduru so nana na eba fia akora yin ka ho nana na da ya fia de power ya wasi misumi hu no nana wo mutigu mu ahwehwe akora ya ye hu no ni sa ade chin ye o mokoye case anadwo no esese na esie be na so ye de toto platform so eni se ja edi be 5 days ni na wo mo de wo mani toto form no mu ni se abrantie bi wo mantem ho a se de wo si ye no na chese wo mo de suspect be bo abrantie enam so ma o mo kire ne de ne kokotum inti norada ye na wotweda a na nka eja yi fisa akora ebetima ba na akora yi beba na na yenkwati a yesi obi a wo twema akona fuom na ofenso so no ba bia asem ni siye eye twumasai quarters eye agrek ana asem ni siye na wo fam ho a wo ba be pie fenso hospital na ba bi wo honom a mfikire omo ye mpreko ewo ho nti bra brantie a wo twam hu se ese bibi bon na wo hu se bibi ewo ho no ko ye na chese eya akora ya ye hwehwe na ye hu ni ana nipa bonfo atima kokuma akora ya ye de ne hye fom a ye ntima mfana nhya onse wa hwe se akora ketua na nka memfana so ye da nyini sa ya de se ka omo dini esie kom ye kura otimu se nka obesei na akora no tam na omu yi no ni tiri ne de no omo si ye twa ama ewo ho na emu akora ye da abam sinse funu adi na wotwe de na koye panyini kura adi akabe bi no asan ya akora no tino ho akora ne de afena asam na kodia police fo nsem ezinse no aso asam no nsintem frise ne be kobo be no nsia na asem ni siye nti afena police fo gusu a omo ye asem no mu hwehwemu ame hu se aso ye yi ne ho akwa bi abrantie no utimu se otimi no mamamfo ne mani bi nti omse omu a na jese na dwene no akosoro kakra nti utimi se niema bi wo ho a wo ya aya na ano ehye nti wo madoso na wone de ogina se asem no wonimu ho hwe na enzo so no asem ba na brewa so ase na utietie fom a utimi hu se firi ho na no no na obi ntimi hu se aso obi na ka se won kofa na magi bibi ana se wono na dwene ba mu no fi se bia na ya akokɔ na nka obekunu de na pananim na nani so teye ene hu se oye nipa de a afena ja police fo no ye nhwehwemu am ye hu se de tie na wofo no wo quarters twase quarters wa me no ka se na no pai me ne ha fo nsantwerefo no ko ho no mo ye se asem na kodia police fo no nti o mu ntimi nkasa sense akora ne ma me no kora de wo kasa kora enye na captain wa hwese de asem isisi ye na akora sukonoma ne ya hwehwe na mlantie ne meba wo mani abere na ye hu na akora yi ne ko ba se ye ko hunu emu ne de ene nam soma abusua na wo mo de hia hwere wo mo nkwa no ekọ akora no a wo mfi se wo kum de wo wei fie e ma akoye penche ene yensomo ya mero petro na abai ade ya nana eja dafie ni mu a amanfo ye mu a edan ba akode ahyese dwebe I was your for someone SCA ewo fenso Asante mantemu ye na DJ Accelerator Down and none of power nya support media so no waton krawe e de bray and story we ye bewrem akra ne de no in fact say ye ya make say petuo atumi awurase nipa ni ku akwada ni wie ye no okosie no baby a okosie no bra omudi animu kwa akotu body ni nyina no petuo atumi intercept video a omo ye ni bi eye evidence to plus the police no eye no but petuo atumi akotwe sa video ni bi e de aba ene ye be show mo sa video no nipa ye de na hye efiewura so ememu ye kuno ye tutu fom de na hye ho asem ni si ye no emrantie ne te se de abanie
na nipa ye de sobo ne bono no ono wa aposifo nsem ene wo mu ko ni fie kotu hoja no nipa na wo tu ja no ankasa no enkomo po no so abone kura enra ene wo ye fast pay baby ne share ma ye fa no ne ko police station ene se ye ya ka say de patuo to bana metie ene se aposifo aya adwen se owura no a ye susu se ono na eku akwara we no ye never court. Enti my eyes and my ears are there on the grounds. Good. Enti make sure me want a 15 minutes video. Oh wow. Yeah, a 15 minutes video. You be show ni nyina. E we video so. Enti amanfo ntamu chiku. Mo am Facebook ni YouTube wono. Mo ntamu chiku na mo nta ho. Ba wo akukwo duro dia. Good. Yeah. No good. Esmeralda no mo nan. Ambassador. Esmeralda. Oni akudra na wada. Good. Abjo for your twin so na ya dia mama ye bohwi ya firi ofin so dia ye wuremu a na yakọ eye adwura na enkra fira no eba etre say aposi for your amhodom no achi flani fo mienu bi na omusu se papa bi a oyen takramoa ya wanye emfie aduowotwe 80 years womu akuno na ni nyina ne say womu ko wi ane nkokọ ene kofa asa ne ma wanyina e de baaye na yense training aboaje wa ena adomu sukopa obeka yensa e wa studio hanoma yene no bedi ho enkomo aboaje wa akwa aba ya nana ya janana weni mayo oba o ya ja enyafe na ukoya wodo asototo fom no de papoti na ekoso fa papa ya wanya mfie edi otwe ni we ho nana medase araho sama sabre esi ewo adwura eno ba mede mani edi akire no aposifo ekye se eye owura wanya mfinhia edi owotwe ni din edi kofi mensa na wono oyen enkokọ poultry farmer na ni nua Kwame Furi ana wote ho na wo kye se ohun ni nua na kye enti obekọ no akwa akwasra no eti okwa okodu fie ho no na tis papa no so sesen no wabọ ewo adwura ha wone ne nkokọ ni nyina wo mote faako eti ni nua je se woduru ho no na ni nua no eda ho a tese moja pram no a opusu na empusu ana odiri ka kobo adwura aposifo amane enti aposifo so eduru ho no na papa eda hotim kagya moja de abusuafo na enya agrokra ene enyan a wo chese na entuma echechire no ana kete bi eda ne nchen ana boto bi atete eno so egu ne nchen ana fe ka tai eno so eda ho na ohwe bia ye ho a na papa no eda sede emma kontima ededa ho na fe blantan bi eda ho a na aposifo so se nipa bonfo bi ana ebedi papa no ayaw eti aposifo do wa sototo fom na no hu se eye funali fo mienu ana wo bedi sa boni ewo efie ho Sule Amadu wanyamfinhia no aduonu enum 25 years ana fe Karim Salifu ono so wanyamfinhia no aduasa enum 35 years no mo kire san kwofo we mienu no na aposifo toto o ma no wo mo gitu sampa bone no wo mo ne kodi ye no mo kire se wo mo do na papa ne wo mo pre so enti Sule no ene de abufuo blantan ne kutan no wo de twa ne mo maso saa ana mo nya kwan ekobu ne poultry farm enkokọ no gate ne mumtim ko wi akokọ ni nyina edi edwane koye edi sabe de enkofo menu aposifo ensa aso wo mo a wo mo kyese wo mo boama enhwehwemu pa etimi akoso papa na mu no so ma maso edekọ adwura government hospital no mo kyese ne menu ya wo mo behwese sa amantie mienu yi emla no wo mo bedie na twe wo maso na da bi wo mo de aye atuade ti omo ye omo adwe sen ko mo kwa ko wia nkokọ ni bi wo mo kokro no bankasa a wo matimi awia kro ayi enkokọ no wo matimi awia edekọ ijo asempetia wa kire nsem no mu yie e dia kire yen enkokọ na wo no ko wia aye no e no ma san ku akokọ wura o ma akokọ wura no ada wo no mo preso ana pa o mse se papa no se ono wana abre no atese no nkokọ nti no o ti ma me fa ne simple sa nti wan mo wo mo ai oluman anem na ntene preso no ono so omo so anya abotreja omo de sekan sin so asa anyanyam bia papa 80 years sa bia na wabọ ne sesen na onye nkokọ no ono nkwa na tie ai ono nkwa according to ninu akwa mfoli no je so ono nkwa na tie nti okwa no akwa kwasra no
nanka munchi nguko ebi kura nkoi nanka wo de munya papa yi 80 years o masa eku no yo ebushafo yase akwakodi aposifo nsam na akwodi aposifo nsam yi de be kan se omoye suspects ai enti de asie ewo eye adwura asante mantemu na matemu asem no ye ko fifi mantemu na adwuma ko anya na siam ne yadri na nanu ayefo mu on so bo afu ye papa ama wa kire se enuanom yensa bi omu nyina afiri yafunkurom wo mo de nyambra sampa ama sesia no nananom e kire se nyade sa asam no wo mbafa no ahogro so no matena so ne nyina na se enuanom yi won ma hwe nyankropo anim ne bonsamati ko obi abaye a wonya finhia no dunan ena wo makoto ahya akoda no so ne akora ne nyina datetene nantemu srade akyese enya simkuma akora enuafo edinie atapanyi wono anya finhia no aduonu nan waware ya wo makora mienu fifi adams wono so anya finhia no dunwotwe ena atokwa amena wono so anya finhia no aduonu mienu wo mu ne enuanom yensa wo mkodi anyambra sem ekwafa obi ba wanya finhia no edunan ne akora no akwakoda na yene na amankwa adu yi otosonson akasa mo kyese we kura de musukasie pa ananuanom won maye no wo mu hu bi da efiri se amamani amane ya hyase ewokuro nso mo kyekere ye no asem we panyin sem kura ponsi da enti de won maye no wo mo twom de se edo makogina himfie na anuanom wo mabekere ne entia wo mo yensetimi ka wo mo tiri pam ho mo obi ba wanya finhia no dunan wo mo koto sha akoda no so ne da ye no wo mabekere mu amanananom nso wo mo aso atibi dictionary no ye wa amandla wode ye o sanga se ni anu ma bi dictionary wa amandla wode ye wi a ma wode dosu anade sa wo no ya wo ba be yin panada dosu no ye ti ma re ma anade bibi dem be odo by necessary channel bi anu what do you take action against it nem asa now no na mo kan de mata some no mostly then you be where you have and say after 5 o'clock after 5 o'clock and I'm afraid you people be sure this scenario no you wa amandla what dey o sanga se ni anu ma bin wa amandla what dey ye wi a ma wode dosu anade sa wo no ya wo ba be yin panada dosu no yeti ma refer ma anade bibi dem be odo by necessary channel bi anu what do you take action against it nem asa now no na mo kan de mata some no mostly then you be where you have and say after 5 o'clock after 5 o'clock and I'm afraid you people be sure enwechi no ye ne akoda ba ye yi a ne nantam sade anuanom ye saka bo mo kwatete ye o mame akasa ama madam Cecilia nso wa kyerensemu ade atwe but I'm just a so fan ya ko bi ka ta so no the school time ala be ona no ofe na ja me ba ka che me chero ama me ba pain I am not a woman no ba chere ala lo se dan what am I to say and the amanda what wayan when I was 9 what chero no so now what no change with that capture Asam opposition day I do you from France we want for you that never thing you know for no I said the man to know the woman now I can't find you with all the other function no I'm supposed to have 8 million oh my who 8 million other be 8 million yeah the about time Father not example let's not soon the brother go to one man time of the having no yada yeah a sort of garden that's not go there no rabon bana ya be na I think that yamma no doesn't I want to read you to what other the aka eh there is na him get atuni him get 7 nani wei ayara wosamu a asie ewo mfimfi mantemu akoda ya wanya finhia ne dunan wo mame madam Cecilia ena yetenene no yemfi won ma ne afia ne antra fitentament kwa na eno aban eyebrekum mesre eyebono mantemu nankra efra no eba atrese awrabi anase mame bia ofra ne se agata wanya fie no aduonmu amiensa
53 years asaso apotwe ababeto one onua bi a ofrense madam Yaforiwa ya wono wanya enfie no aduesia enum 65 years ema ekowi ase wa kunu ya ama sebre no owo anagye ana abusua ede eka asem eyedan ede koba ne saa na asem ya aka ho bi amomunua bema baako ya wono ankasa waya Asante Beba Dabi ya ogina ho ede ma omanfo a owo ginegine suntre so ya ne din ene kwame opontia wakasa dodo na de afa ho se asem no se de esi ekoba ye no obi adene ho a wote ase a enye yie awokwan bia so sa asaso manso 20 aka ho bie ama onua akum onua na okira na tesese no eho behia yie pa sempanimfo obetime eyemu ehwehwemu efasa asemo a sebre ababa to ho no eho nanke pese ye ne Asante Beba Dabi ya wogina ho ade momamfo waginegine suntre so ya wono ankasa kro ya oye nua edema eye anuafo amienu apotwe ba wontamo no ya ne din ene eye onmonyafo kwame opontia atwetwe enkomo denso no ahoma no ya bona anyade a atimi atomo ama yen se tomo ya ya ne betwehwe nkomo ne abusa asa nyambiara eye dan ena sasem wesei etimi ebaye Ania na ye kwada so apoye mantemu no ro bia wanya mfihia na aduasan nan Mohammed Halidu ene ne din na oro enhwemu kire se wodna na ntwie ekwa adidie ama akwambukafo mamoyefo bia kwakoti ne kwam wo ma kyekire oro na yere akyekire ne ma apafo wonu mu kwakoye adwuma ne nyina wo ma kyekire wo mu nyina sade wo mu nan abom amawi eche wo mo bo oro ne tuo a wo mu akuno police commander ye ono wada so eye ASP bafo awua woni nsɛmtwɔfo ekasai na dia teme se eye se emo ho adwuma na omo ye nti omo ye wo afuom a tene ho atene ho afi ada sukuru mu na atene ho afi danso nti baby omo hye no enipa meho nti so bi di obi nya ebe den so bi betimi akoso enipa no mowa nti na ma munya kwan ye sa se anadwo be no so anwumre be no so no na emrantie be se enidi nkan ba ho na okwafu no ma omo wo poultry farm e wo one side na efa ba ko no so eye enantwebu no ne nkukubu no mu atekakra na afura na si edan a omo mo hwe nkuko no sitim na baabi a nantwefo no teno so nko so mu di ka ko nantwefo no ho akɔkyekyere omo adidi omo phones na omo kuso ya sana na omo so omo ti se nipa bi ye dede o baabi a nkuko no omo mo hwe nkuko fo no so netim nti omo bisa omo se hefo na o ho obi o ha na nti na omo se ane na nipa mienu na o omo ti dede bebre nti omo ja omo koye no ma kyekire na ntwefo na obi anso ntimi amfrɛ se no ma de omo phones ti anadwo be 10 no na omo kɔboaboa mo ba ya na je so mo ye nipa be dunum a omo kita asika ne ma bi kita etu nti omo bu omo nyina na bi so etutu na omo ma enya na nti ese omo fi ono no omo ba baby a omo mo hwe nkokɔ no so no da no na omo be tsire omo na abrantie na omobo nutuo no de oni omo pre so on pre momo ntitire no na omo pia no besi abontin ebo nutu na me pesa me fa kwanya yi so na mitu amanfo nyina afo se am Roberts ba won so na omo tumi konka osa na se eni omo mpepre ade bi omo hia bia momo mfanko omo pesa omo fa so mo fa kwa nyame ya adom ebetimi achi omo se ya nchi omo mpa nkwa ho hia cha ade nyina se na omo doso na ba ko pe na oni omo prepare na wa hwe nipa be dunu omo kretu ni aseka oni omo pre eniti na ma mi gidi ye se e ba sa omo ni omo prepare na omo anyi omo hwe omo chichire omo na omo ja omo foi so achi na yesenya mentie se enantwie no mu bikura enwumre na enya ne ntie se enantwie no mu bikura sa amante ababuo no mu na yegu hwehwemu so na ya tonkra de nso enya nti ho bibia na emse hwehwemu no enya nkwa ni mu bebre afa ne ya sase ama ogidie sa yebetumi ahu Abusia fora wosamu a asie ewo adaso apoye mantamu na district police commander ya ono wada so ASP bafo awua obom nhwemu edemaye Adesemama ensama ya boaboa no sa Asem Beba Dabi kase ebo no heya na yede esi emfas na piesie ma sabofo pani wa fajo no entry bosi akọ
Aboade wa ye na famu de de eboa ye eya sam anko enya yemu na afi kwame agene mboaten nana kokoto omo ene yaboafo ene awiabre yi yenya ebekenkan ye ede mamo eyeme nana kwase wusu echam meni nua ba papa bi akosua eje wakode akrade aka ne ye wode okay ansa na mbekọ no medinka ka asembi bibi good mo amowo yen YouTube na mowo yen Facebook no mon shade odi ahwehwe otek 102.9 FM police for na Facebook ne so no mo de na any YouTube ne so aha ye be show video bi oh okay asem we si ewo fufuo fufuo no ewo asante mantam ya mu bare kese mpotamo enna opanyini bi yakwa akohu nemu se eda kwanche good se yehunu bibi sa yemfiti prekope enko ho chisa aposifo aba yeto nsafra aposifo ema aposifo bai what the rubber be say from etam body no a asene no e de no eto so roll video ni mami aposo so this is the video in the video me ma commentary se be ya mo amutie no mo police ni ba akutuo sen ne ho bag bonachi police ni ba akoshe uniform form top no eye club T a police go akire and one more tam body no e de koto rubber ne so good Agosi, what do you see wrong with this video? Maybe to me, say me video is a CID. Dear me who are Asem who say near my biasha down Kuyam farmer, police for Nankasa. Yes, sir, Omodo Amon say Bibians will be answer. Bibianca to Biano, and no must somebody doom. Na young Musa say Bia na Yarfu Flobin Kuna. Some bit many at the NB. Okay. Sana me who know. Akosia, what do you see wrong with the video? Akwasika ya nwana mhuye so mu nse group so mu nse hwe You concur? Ane. You concur? So you agree with me? Of course. Okay. But onimade bi areho ewo my Ghana im. Yeah. Baby a eniome kono den. Sadie we da bia meka say ye maimu ho kwasi say ye ka sebe. Yes. Oni a onom nsem eto de bia areho. Onom nsem den. Nenso onum suro se ombeka ombeba abontia beka emukro eye posifo custom for kan ho odie hesa video we din yes one sa wo hwe video we ya sa posifo oba befa obi a wawuda kwanchen ana wawu atofu wo bi a yente ase a yede baga yede body ni shem eba good sa bag no eya na atwe police yes egu ho sa bag no enye bia we ye Robert tuntum a ye de kata blocks so so utwa ne foforo ne nsuo beto a ye de kata so ni bi police fo mienu ene pagya body ni free form ede ne to sa rubber ne so hwe nipa a wawuo oda kwanchen obinim de eku nipa no wo de yemfa ne sesi eku no say ye moje pie free ni hui ye boni tuo ana ye ni bibi kura edie in the beba say professionally trained personnel ede nensa say bibian hye no bibian katana no na ode befa this dead body ede ato rubber so say ye mfa den ko anyanyam bia eye logistics enioma ya kade ena ebi ni ho because senke bi wo hono mo a nkombehye ene bi ni hoyi kura nso yi mo a mokoye saa ade yi mo mpa roba bi e na mo mfa chechire mo nsai mo anya saa wo mo de mo nsa saa na mo de atam ade no we are be wata ade mu mpo you see ye besre ensem ni bi eha ensem ni bi areho na mo ko saa me aye we ya mo ye yenuanom ye ma ye nananom ye yerenom ye nkununom enti se mo ankasa mo ho banya eto de bia mo ho bambo no e wo fam nzemha robbery case koso na police forte ka chi eye open na kweo in fact bambo for no ho police for masam ya ne drum bia ya pa me ko sa madam for bi central police station ho me ko ye ne mpaboa gu ha ne mpaboa gu ha omo dabrem kra na ya wa ha omo dabrem ya baby a no da no ho
bebe se baby a memitie ene ebi a kwasuatie enuru sa omodabre mu ya papu ha omodabre mu ya entinam din kan say in fact it's very bad omunsuntumi nkasa enti it is very up bad. to yemu binom I was say kasa mo enye sa you have to talk for them. The security for na nkasa Yes. no aban no omma nani enko ho na say so hwe ya na police fu oku wo mo ho. Yes. IGP ka say ye be ye refresher training binom ne ade de ama won se to de bi a ho sebe mmia ya won mote enipa se wotie wasumdwo na wo sori aba adwuma. Yes. Oh you very sound. Yes. Enti se wasumnyo na wo beduma wo kra wo buafu na obi dina na say so be enti enye nwanwa se Ghana police say asem si na bi a wo ka se hey come on to yes o na abekyerem dem yes oni peace asumdwe ni ho pressure ne ye more yes enti ye bekoso aro no woko ka se mu ya na kwabra ne atwe kantankrenja begina wo so we enti that is it amanfo a yebusa mu bie ewo ye Facebook ne so Grace Otinimako eno se na police for no protected. They are not even wearing nose masks or hands gloves. Ayampa nanso Asem Beba Dabi. Nana Krobea omo raw hands na peja dead body no. Enye COVID protocols no. Even enye no kura mpo a omo nsa na won mo de fa emu no akura hwenhye wonom na eyade a enye Joyce Donko eno se mi hometown wo fufuo. But adia ba kwa areho ne se ono de won sasa a won hwehwe eno de pagya emu no areho Samitu Isifu eno si no gloves. Yes, no gloves. Omu nhyebi. Okay, omu nhyebi. Enso omafa sa enti nana adia wei se memfa ne se ebia gloves ni bi ni ho, nose mask ni bi ni ho. Enti nka wontumi mfa rubber bi enkyere won sana wapeja na ye besra wonom wankasa se to de bia onom nwene won so nkwa ho emayen Steve Odro nasem no entwiboaten eno se se woda sori bia wote se ekum ewo Ghana ha ede na ekoso yi empanyimfo nsori na ade na eden ensia opoku Matthias eno wo kire se ye akra wonom nhye gloves o ya wonom de bobo ho ban na ade no areho Posifon say yare bi wo ho a ono mo ahwe ya o ma ye infected no owusu dan kwa kofi ene wo say na adan no mo betumi de wono mo nsasa pagya emu no de ato rubber ne so they can be infected o yes they can be but yemusa ye ho ebia enye wono mo nso mfom so ade ni bi ni ho obeye ne den se bi ni ho a bibi kakra wo as a personnel no obeye de abo ho ban de yes remo mensa da mensa yam eya amunye na posifu amu Ghana ha musa munso ye ne kokoba se mu ye infected na nyame masa ma mufiri mu a sesei awiata da bi aduru na ye den eye mo anam bebu ye ho ban enti next time aposifu amu kofa asa dead body we yesre se station honso na sa nioma we akade we nom ne ade bi ni ho a empanyimfo esesa mo twere kɔ no mo twere nkɔ ne emre mu bi because they say Ghana had be obi wu ne dem no acha konfo senya ne dem a ebi wa akoto nsuom ebi a yabona to baabi no ye kwa akofa no nom ne ade enti ebi ni wa montwere nkɔ ne emre mu bi ena bi nso wo hono a mon releasing farmer men no mon fa nkɔ field ena men ne nso sɛ mo anya bi a ema mon fa mon sa mfa mon pe bibi mfa nkyere mon nsa ansana mo aye sa adwuma wi 102.9 FM utek and then some ho me ba sesia Ejebo ejenya babedu oh mawurade ni dede bebrebe Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no ena sesei de ne capsules nso aba eno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish garlic mixture ne capsules na aba no sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system esan ye ma obi a odwonso antentem de na ni so tabri no de ne nase tatai de na koma boni periperi ena san na ne srade e woni paduanum sanso ena eboa ma mogedi afrisane e woni paduanum ena afei obi a pampan e wo nanum Spanish garlic mixture ne capsules here
abai so upe bi ato a ewo Kumasi no ubenya bi ewo PFA Pharmacy Corinak Heba Danny Heba Fred Mens Heba Misty Heba ana afei KNG Heba any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi Shannon so oba wa fefro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai die ɛyɛ du papo kana kabiem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya odusia nom ebuti new system abosumi pini obia enyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma yen general well-being abusua pom din hu hia me yie esene bibia abusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwɛ sa ejedi nkrato yi mu agya to se 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yare no masa de machine aka ho ye de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ye o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena Kumasi nso ahia uduru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunya ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. One way sciatica expert. Nana, bibi aboko de. Wa bo wra washroom ha be 6 times. Anopen ko adan. Do, I say de nyanya ha bi wo me dwunso. Mintumi na o. Don hwede num bia no. Me soro dwunso anadwo mu ni nyina. Na me ko dwunso kra. Emma papa, me wi a. Na say de bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. Na obi ada na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri so kura no say. Ensi me mu mposa me ni me ri ni nhyemu. Na say dai beba no. Me di bo ani a. Na tra dada. Eguma ware. Ene e serious. Hwe, me te wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules, your natural dietary supplementer. Yet in we in a bena yese. Emma Marima Oba Infinia, Ukomu Ibimu, Obajon so free. Na Johnson 10 Temenkan, Johnson so to big share. Wayne so your friend True Man capsules. And I do want to mean Majuman Pamuna so to a chat. And Mama who are this from Pros Love, need True Man capsules in now. I am natural in for a diabo jamai so. Ubenya Inui Biato, KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddie Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM, Unsa Ebe can be. At phone for Natural Lane Company Limited, 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema Bema Bie. Side getting catway. Food and Drugs Board Ashishima to say. Abapamo, womundi no creo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa momo so. Che say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ni tie wan say trafie ma ye ni dwamrew. Say ye ntade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrum wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Hey, na ade nante mu star bia aba foforo no ana. Na wo nante ana wa che wo sisi wo sugar.
se wonni me yare ne nam me nipadua mu a enka wie wonya me rofo kra. Oh sorry ya ready en fan siri nipa menim ene tie me yare ankasa. Oh kakra na nansi ache me chinka sei asemubu ade wonni Lawson herbal mixture e wo vie Lawson herbal mixture ene wadwuma ye pa efi se me malaria ne kan ne ho a achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no honam ya pa wo bo no bia umia no kra wonte hwe enso akire no ne ye no ya afe malaria koko afitikromu amane hunu wo so ta ye wo ya ade en eya na mintini mu ta hwe me pa na ase de emikoto dwan hunu bisa me so de ba nchia bobo ngumu a Lawson herbal mixture ebetine tama ho atokra ene ye se Lawson herbal mixture ma me hoto me dia me da was na we no enye sika na me be da was oh let us say in kind wo no ha o chibre me nya me ko pedia processia our pharmacy chemical na herbal shop bia be me omanfon free 020 267 5778 and 0242 133-577. Lawson herbal mixture there. And one asie in kind. Yeah, na faako na wo pay ya do so wonim sa wote faako a wote wade so eja amanse West Rural Bank Adarement semi na men say wade nhihya fufura ba wato ne din Ama West Express Loan me ya yedi kan be di ashiro na Ama West Express Loan e ho asem te sen Ama West Express Loan ho asem ani say juma ye ni bia wakatua fa controller no obetumi akwaje bosia e wa amanse West Rural Bank na mini account so amanse West Rural Bank ene na maye ne de emfa ho so wa account wo ho ana woni bi obetumi akwaje bi die hia ne say what do payslip u photo nketwa mienu ene oman mu ID card bia wo na afei upenyo wo wadwuma mu ede ne nsa be hye krata ase ede adanse ese wo ye adwuma wo ho eno ano no wo de sika na ma wo nche kra ye amanse West Rural Bank semenhia omanfo amu obo ase ene ne mpotemu amanse West Rural Bank adwene mu hunti wabi won krabata baako ewo Akrokari College of Education enti moni won nidwa na moni beje pa Santa Senso owo Poku Wari Senior High School eyo wa ase hwa oh amanse West Rural Bank. The customer is king. Amansia West Rural Bank. The best always comes from the West. Ni tea capsules. Anamu ya die nyina be jane. Oh, come on dear. Nkasa ya kama na mebo. Na dia kama no kweli. Mimi ama akokora fi school abama. So mi hu no ne so atwe na me de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ya se hu bi se ka no mama no so akoto bi ano. So de ma ko bi na ano. Ba so se Don't ye spend na ina gulo kakra. Ya. So jo sa na mo chimi ni. Na be so ana. Ibu se bi fi na afin so obey shevia na de munia me ya adu muni singa ka ba na me so he na no se kuno ba mo se ba na mi ba be so no me mo se donde ba Zahara misane ni tea capsules anamu ya die nyina be jane Zahara nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334 Chalice my food obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkra
prime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben Sofoline alignment ena tema wobenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Aja Yenu na mampara yenya Buena jawa sui buenyo Wabrabwemo Nyami Yenu na mampara yenya Nasi musubi neka yami nyami beye fi musuyi mwa Buena jawa sui buenyo Wabrabwemo Nyami Yenu na mampara yenya Nasara wabinaka yami nyami beye frara woyi mwa Buena jawa sui buenyo Nyami Yenu na mampara yenya Wayne ya chawo Akinkawe ya chawo Wasana bebiem Wasana bebiem Wasana bebiem Wasana bebiem Sawama Yasesuswe Sawama Kwa mi abon kwa bo wo within the yewa when yami mu nyankopon totrobo nso bo ade woni ewrade wasana bebia wasana bebia nyankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura wasana bebia when yami nyame nya wa nyame amonso mo we nyame uto nso na bo awia wacha so nyame woni ma epem ye eja do no epem o dasire ye papa do no epem o ane nyankopon ye woni ma epem o dasire ane nyame oya die ya wrade wacha so nyame wenu epemo oduma kuma nyame wosa yeye okay arafo yakoya ya san babio aha eye 102.9 FM aha eye OTEC FM so Asante nyina hohoa afidi kese no enso nie ene dwumadie ya ye live ewo both Facebook and YouTube. Se uko Facebook ne so a hwehwe OTEC 102.9 FM. Se uko Facebook ne so a hwehwe OTEC 102.9 FM. Enna uko YouTube ne so so a hwehwe OTEC 102.9 FM. Ube use dwumadie no ye streami ewo sam ya ye nyina ubetumi a join ye with your comments. Ye be kind kama we afidie isu afiri ho enso edi amawo ewo show ne so sa abre kro na emu ne hye ne nso se mo amwo Facebook ne de mon share mayen mon share yade sradie nie ema mu nuanom nya adesua ne yade tiradwumadie ne bi hwe na onom nso nsanya bi na ontie na akere won yade ama wonom nso asan asua de ubetumi de comment nso afa ho amayen ye beje ne yakan oyi hoto nkyene a online affiliates yewo GN radio wono wo London yewo Patmac radio ono wo UK yewo Abawa radio Amansan FM Brenny radio ono nyina wo UK hwa ya sabre ono mo fa show no live yewo Kings radio eni ni TV enso ewo Paris France abutumani mu yewo Dache Hima radio ewo Denmark eni yewo Rakus FM ono nyina nso ewo Belgium ene miayenka ya ono mo fa show no live and every every 102.9 FM ne so na uko ye YouTube ne so a ye wo Amponsa Justice ya wadi kind of da e wo so no wo say yes the most educative program in Ghana e abrɛ mu matnase na motnase say yakra e ya na ye ni so pa ye wo Malkin Jojo Beidu and was hey nana krabia
a long time pa ne ehum ha wo ai enra ne bai enti mon kan kire mu nuanom se sabre yasa betwatum e wo YouTube ne so keep the fire burning yada se to de bia odua wuhunu se emra no enya adwuma the law is not working nanka eye adwuma yi ebia be na beka wonom amaso so obese bibia nsa na odebafa body so fanchen enkania ne boni entina ema yesu fama ka sound of you papa papa when you go here don't say I don't want to say akopon wada oya ya friendship the sanity na enemo oka eye 55-2021 so you will be speaking make that and you will give to me every development it's the 55-2021 amount for me to be ya for some of us oka so to come about to be 55-2021 what is the say 55 to 21. Yeah, find by now fast 55. 5 from what I do. 5 exam. Another 5 for the exam. So I say, I say, oh, now what a cricket I was adding media. Also, we say, sir, a 5 and a 5 with the same number. Okay, or the 5. And to make it okay. Okay. Ya sound of you. And then no, then you are there for the day. They say the rate and can you do but don't in fact. You better that be your program. And you may be a far if you have to do for some better. And then when can you agenda but you bet me play fly about two. And you may be here to do for one better. May there be a better. Someone pay you for oh yeah, the Lisa got the size of Wagana. Why you're very fortunate and very lucky. Let's tell you to your face. The second time there'll be a new man and yeah. There'll be a new man and second time and yeah. And send the book for November first time. And the protected barrack doctors our Ghana. And the man will buy it because he are just fed up with my armor and we do so. And I'm doing something. I'm a full boy. Ghana. Oh, big pressure on the soap on the soap. I can find your mother good job. Me fridge him. Yes, I. Now, also the cow last 4 years a year.
what they do for no day. Oko ka technical and the ya bramo this type of no. What is needed to be done? No kana monye. Now why we ya? Whoa, Ghana had more. Omi enhwe abiem. Amanyofobia ba party bia ba power. Ade a wo moka. Oh, otubika first term, the second term we wo ko another party aba. Ayedi entia because nipa no onya ne first term no a oka ne kama. No aside the campaign here the number second term. Yenye gidie na the second term no na nyoma ye toka. Enti wo ha. Enti no obi ambreki. Ni papa go so kai. Obi ambreki okopem because the second term no or the third term. Ebi na ekoso. Oh put that. Epani. Oh put that. Asem bi wo ho 7 odi ananan ka ho. Papa at the right time. Wabo wasana babie. Wabo wasana babie. Ani Nyankopɔn kwa mi abɔ nkwa bɔ owo. Wodin die wowa. Wonyame mu Nyankopɔn totobo nsɔbɔ abia wo ne Awurade. Wogunkuni twedi ampɔn no ɔdoma nkoma. Ani Nyankopɔn kwa mi asase wura. Ogumi nyame e no gura yensu kom. Wonyame nyame e nya wa ne amen. Amonso mo ye nyame e. Uto nsuo na abɔ awia. Wacha sunyame e wonma.
right. They do not right for anything. They stand and fight for what is right. So cool, calm and connected. They do not run from anything. They stand and for the man that left her with the children.